UMDC ka Kongres na menliam uba Ronnie do ulabu jengkeli ka seng Voice of the People Party halor ka jingbom tre jongka banya shimenta haka election jong speaker ka Lok Sabha ha parliament dangshan habakran menta ka singi ka khat tarik naitung arja apusaw uba Ronnie ulaong ba ka jingbom tre ka VPP banya shimenta haka election jong speaker ka Lok Sabha dangshan hapo Lok Sabha ka penlong ba ka kershan ya ka kenhun National Democratic Alliance kabayalam ka BJP ulaong bahaba ke VPP kampersha kamut baka kershan ya ka kenhun NDA kebayalam ke BJP. Haka juga por ulaong baka VPP ka ong bakan kershan ya ka nuka kenhun banwanra iki kampen roy ya ka jela compare lada ka de ya ka BJP ru bat ulaong ka jingkeli kalong balada le maki kalong wat ban kershan ya ka BJP nak benta ka kampen roy te balei omlong ban le Kiwei pat. Mentah haba piklam persya kemenakan ke election speaker piklam persya hatong insim ba pikir sya haba pim persya te kemat ni hab assume presume ba pikir sya so kali kata pi mentah lada ke isu jongki kalau tang ban kedokti ya ki parti jongki dan dari kano ke bang nilai ni dabo ya ke jing mantoi jong paida ni mle nam tam kano ke jing mantoi jong ni jong parti jong nilai nam ta ke jing mantoi paida de manta lada pi om kumta tingin ya kelike ya kitu ki parti ki bakno menta pi om nin support kano ke alliance kapan wanra development ya ke state delada kalong ya pi ne yak itu ki parti ban kershan ke BJP nam tak development balai kamlong ki parti ban kershan lada le Maphi ke biang le ki member kami amnak bersutu kaju kaseng ka boong penduk no ya pedis council pendam no subsidi kaju pat kaseng penilai election ya pedis council te ka e bersutu kan